Kadba nang mi kisngi ka jingal election na kawe ka jaka kelas dang ban syong shit kamtam hakani ka election MDC ka ban salong haka ar hoi terik benai ba ar mentaus nem kipat ba kibal ap kimbelanti kemang ya kani ka election la chis nem kin sayo ya kalat ban jit ya kinong mi kmat ki jongki hakani ka election MDC ka ban salong haki ar tali ka district council kiseng san partai ba per kilabun kam ban lecha upat ba ban penito ya ki kartong ki jongki bat kumjo ban pan ka jingkasyan na kipat ba bakin yo ban mi kmat chaka ying dorbar jong ka JHEDC bat ki HEDC ka ban ya site bat ka ban ya da ya kendau ka chiap jong ka bri neutrem ladang i pa chaka jing pen krek jong seng san partai ba per jan barok seng san partai kita pen krek ba ya ka election ka ban aireng pesya ya ki we pat ki kartong bat kiseng san partai la kedai kebudan hak sorkar ni kebudan hak liang persya kila pen krek bahaya kan ni election keban sayo ya kejing kersan na kipat ba ladangi pai chapo west kasihil kata chanong stone constituency ki seng san partai ki bala pen krek ban aireng hak ni election MDC kilong keseng HSPDP ka bala pen krek ban penyekun da ikong badariti lengdo nong like iban sa aireng hakani ke election MDC nagaseng HSPDP na nong ston kaseng Voice of the People Party kabalapan kre ban penyakun da u Dr. Jurusman yaw penyaw uban sa aireng na katiket jongkau VPP na nong ston constituency hakani ke election MDC kaban salong haka ar hoi tarik urempang mantaus nem kaseng kongres ru kalapan kre banyasim mentah hakani ke election hagaba ukortong jong kaseng kongres uday uba G Ningstar Marthong uba G Ningstar Marthong unsa aireng na kaseng kongres na nong stone constituency persya ikway parki kartong kaseng National People's Party kabayalami ka sorkar jala bat ka district council kalapan kre banyasim mentah hakani ke election hakaba ukortong jong ka uday uba Dresser Marngar uba Marngar un aireng na katiket jong kaseng NPP hakani ke election persya ikway parki kartong kaseng Bharata Janata Party kani kaseng ru kani simantah kani ke election MDC hakaba kurtong jongkau de uba dimandar lengdo unsa aireng naka BJP persya ya ke pat ki kartong hakani ke election kumban chupan kan mau hangni khandian ka election MP ka baladep ki seng san partai ki balayo ya ki vote ki jongki khasi jantia bat hanong stone constituency ki seng san partai ki balayo ya ki vote ki kilong kumne kaseng NPP kayo 1,000 pras patam kaseng VPP kayo arphoi hajar khandai spatam kaseng UDP kayo lai spatam bat kaseng kongres kayo andriu hajar sau spatam bat kiwe parki kartong adang ipai sakani ke election MP ngiyo i bakaseng VPP kadai kaseng kabayo bontam ki vote bat kaseng san partai ka per bat kiriu pau khmat ki ong baka election MDC bat election MP kan ya per habak labak nama ki pajba haka election MDC kin pej ya ukortong ya ka party hanra ya karai ka bakhado ni ka jingstad jong ki paj ba jong ka nong stone constituency yano ki ibit ban pha chaka ying norbar jong ki HEDC na preng kin ni ki kartong ki ban sa shimanta ban pha chaka ying norbar jong ki HEDC ka ban ya site ka ban ya da ya ka pri nyotrap bat kumjo ka ban ya site ya ka jing jong ki paj ba jong ka pri nyotrap